ba promoters, ba influencers, journalists, mwe bari kumusha. This means a lot to me. So ebiro bibiri okwa katano nanimba shaba concert yanjera abanzo magaragaje nanimba shaba mwije mumpaje ni kubandi rugogo cricket obo anu mukama nyambire ko kutanimba kambira tukama kambindire mazi nana ariyo lutandete yandetera generation promoter nobody had tukakwatire abangareje promoter mwena bari kumusha nanimba shaba ebiro bibiri Mubimisa kalenda zanyu. Tenda muziki and public holiday. No more tickets already ziriyo. Eya mitware ebiri tuzishazire ziri agumene stream. VIP ya mitware 5 eri ya mitware 3 stream. Tebo zine za milioni 2 na milioni. Wena ni bashaba ebiro biro kwa katano mtakaye watiriazo. Twende basi. Twende basi. Thank you so much. Last year, this year, in Omega, I bring it up to the and next year, to Monday, Owenye maya wao Nikiri Kembo Wakashansha the press conference in January but Kingezi a unique away fashion of the press conference here na culture heritage ya name next media very different way St. Lawrence University wonders diagram evolution then last is Ugatunes muzakongera kumanya fama yugatusha ibyo shanani tuzakwakira ibibuzo bishatu engayi twenda bishapu obuze bibiri kimwe kizowa boli Okay, amazina ni Jona wa Jona Media ko kuna nawe gambira. Ekibuzo ni kizalo wa event organizer ningasi anaba stage managers beyebo na kutwara sana. Twiname zo bozibingi abakwetingi aho mubibara. So ekibuzo cyaho bantu mangabuze nibaza kutunga chance yo performinga stage iri bantu nyane no murambo. Science. Bintu kweshoba izuba n'yabanyankuru. Kuja mwishali ngoko. Mr. Robert ananyenda kubuza Enzeri kutekanizo tawa kwenda kuzakambara kugira Omega bakutambura mu ntambura ki ariho discount basi ni Robert design concert yo Nyankore tugapata na shipu na travel companies
Global na Tausi itubaha discounted tickets wawate mbapasi bosa temba tutahira mumtwaro ko so kimwana kumtwaro so sasa ko basi webale munonga kategete Okay. Chale tubanyambara munga abanyambare no bampimire chini so tidaza stage mpango kabego wachena definitely mpango babali actually for me ni wala kandi kids DJ brother anje takubura kutera badije ndubako babaliyo abeshongozi bampore mbako babaliyo so mutakati na mutakaira Nindira we bari munonga kuija ba influencers ba DJ ati nabaninjira tukatwerese nikiri abagambire kigambo twe akunyanyo nanagambire so nyenda buri mwe nafune chance kugire kiyagamba akupatwa na chembe kwa tuli hamuha omega akuniki patomzinda rodi Yes. Amazina ni wanyetani kirike the Western Champion. Mazima nchero mungaro. Ebiro bibiri byo kwa gatano mwije mazima. Nkukumbire n'abagambire she's one of us and she's part of us. Kami bajango ga agetiri ngoba kachi. Tuna twaba turhamwe tuzakuchukura. So tuzakubanza agitebero bitano byo kwa kana. Yewe twena kuturarjaho. Rugogo Nachi. The girl child must watch. Must shine representing Bentani Kirike the Western Champion. And in the entire everything of your Bakana. Ajimote. Eshabamiz. Mizumu Cherum Garatomara. Daily. Ichuanji. People 256 thing and what's up with it. Endorsement in English stamp and ibiro bibiri nachimanya nacho kiriyo nchizamutakachifaresha so ibiro bibiri byo kwa katano arambase aratezeho nareba nahura nibatekaho na nembera yo kutambura tuje twagira kishaka twafita kaberire mu mbere sino ndijara chikorechi achikwaje so nali want kwenda rugo definitely wabachiwe ati so ebindi abantu bone bamanekiri ni wirumisho kachi ebiro bitano kwa kana aji Motel. Then Ghetto Fabulous. Ghetto Fabulous. Aji kuniyo yirumisho bakuchengeje. Birata kuchenga. Ebiro alina mukaga byo kwakana. Aji Motel. The Ghetto Fabulous. Rena Rosaria Extra Barrier. Abeshongoza ba Western Uganda. Ebiro na mukaga byo kwakana. Mwise aji kutujabye. Yaman. Sure. Obokwe tachi. British Emma wa Royal. Then on that same day tumejira harbo another show. It is 26th of April, University Inn. 256. So uyumwe atereze budget yaru ku budget no bwire aha kwenda kuza azeyo obusinje tuko yakundane one love. Okay. Na abashendekereza Omega 256 ndeba Maxima na ndeba Emma Waroyo nabandi bona bitotune banikiri baroyi na Rose ICU konkanto natwakire Maxima ajogere bamwe abeshongoza bitwina atwakire umweshongozi kandi umweshongozi no baratwereze twayakira legendary sister Charity our mama in entertainment industry aba Western Uganda bari mnonga kuija Nija kwendo singe mpangareti. webale mnonga Nija kwendo singe mpangareti. Abachara turabacho music industry. Mpangareti ya tiro tambi
nimba shaba kumutihazire sister Charity nje kuhatira yiniza kamweka mutuwanje kwenda nchiriza nyongo mzebute Nwa kwetendera legend kumane tayarumwe tumutware kacheka aje kacheka Maxima na nishaba ugambeho yakira umwesho nikirike mbo yakira nabo Kama mtoa 5 years kujida chimana nyakati kutumia katienda nana wasafu ni news game so nani mbashauri rokano rero kwa katano rero kwa katano atile kushtuita atile umeelewa kama kwa this is her very first concert and let's do this for her. Jonna Nani shabata kagambere onichirize mbahe munywani wanje munywani wanje munonga tugashashongora wetifu basa kugamba tagambere amashaza very direct So, mwebale kuisha amazina ganje ntibanyeta kusha yuji. As microphone nazo zatubona amazina ganje ntibanyeta kusha yuji. And I am so happy kuandia. Omega is literally my best friend in the music industry. Abatakuchimanya muchimanye. So, nija kubeta abakutureba ntamburo mutawuni mumanye nguturiya promoting a show yo muto Omega 256 wachetegereza icyo turiya habeshongozi nko kumukora ki kumusupportinga. So ebyo bibiri May tuburayo kwezinga kumwe kwa katano mwije rukoko bantu mwije nibo mwishimo kubanza kuchikoro muri Mbara twamazima in fact from Western region yol so mwije tuterepate tumanye ngo this is our girl wachetegereza tumusupporting mwawano kunda Omega jirangu oh amazina mbanye za Omega 256 ndio mwana wa tunakusasura kwe baramusiza ko wena abanyambarara yese nalungufuna Uganda kusapotinga abakyala n'abaana era nobati bwe yangamba nti mwina show muwala omutoye microphone mugamba ajja kujja I'm here to support Omega 256 buli kimu ekyetaagisa mulabanga nobati events ategese abajja luli kushoya mu mwana bakulyango embeera yatambula mu kiri I'm here to support you zisire mwangako tugenda kuba endongo n'embwa yesigaba ennyama ntegeezako luyiga naye nze ndi mukyala mulungi tutegeeza okwagala abalala kirungi si kyekyo yes ndi omulundi tugenda kuddamu limikisi ey'omunyankole ti omulundi kale ayogedde ayechindu bantu omuzungu
Yanjiro murashanze kwechakara. Tuzakutera mu ngaro. Tuzakutera mu ngaro yaweza gukora sayi. Omuzungu agambe tukore sayi. St. Lawrence University, Sanyuka TV, Nibebaza Mnonga, Mbaba, tune diagram, tune Pepsi, Byokunywa Beroa from St. Lawrence University, Mwebale Mnonga, this means the world to me. When Knazaka, superstar, Wanayo murasha bamumpe umuteke wa yakore ndimbarara One time variety. Nakugambye fenna mugokutanira kuzomuzinga mbiri fenna tugenda lugogo lugogo kuriketi ofe lugogo kuriketi ofe wekigwera mugogutano abanyakole fenna abantu wa Western Uganda fenna